Ha deixat che m'aperi fred. Addio, Fred. Che vieni assi per amune ne podi pas mai soffrire ubi. Has pas conscienza de sta si a Pauiac, ludus país d'ubi? Cazzei. Ne podi pas mai. Via taula, publicitats per tot, castets, vignes. Aquí te biste du grad razim che he hasti. La noite che sa unigi che bebi aigua. Mineral, gazosa, do robinet. Che sabut lor dos bebedos d'aigua anonimes che s'amassaven assi secretament a la tuta d'artiga despuix dezzenada d'anades. Che rita ajuden a m'admirar. Si es lo pla bien gut. Que s'assi devant la protection de la nostra mentor, Anne-Françoise Averus. Qui crée aquest urdi en aquel replico de la tuta de l'urd bet temsa. Enta escune las suas activitats de resistente aos bebedos de vi que s'hasu biniero, enta non pas compromette la sua coberta che combatte tabè contra lo filuxera d'ab acco. Che aigo? Che un miracle! Cat podes dis a tau. Cattolique ferveruso, che inviava l'esconuda au caperà sanctuaris de Lourdes, io barrique du subi, en per io barrique d'aigue benedito. A tau, che saube. A tu adar, de hicas aiga ubi.